صلاح لپیشمرگ کردستان او آروان گل منع صلاح لشهید نمر او رومت و شرفا گل منع لطوافا گیان وای پیروز ام نوروز افصال پیروز دکینو دقیقه میدان ترابوستی Ärade gäster och kära vänner, ni är hjärtligt välkomna till firandet av den kurdiska nyårsdagen närmar oss. Det har gått 2601 år sedan det kurdiska folket började fira Nowruz varje år den 21 mars. Därför har Nowruz-firandet blivit en kamp och själva Nowruz symbolen för denna kamp i Kurdistan. Innan vi börjar vårt program vill jag hälsa er ännu en gång hjärtligt välkomna och hoppas ni kommer att trivas. Vårt program börjar med kurdiska barngrupper. Först kommer barngruppen Pajta att sjunga för oss. Varsågoda.
وديتيا كلي بسترن ونركس ديلان بجرن بله للروجا بستويتي عداري لهمي جياو جليو دولو نهالة كردستاني كلي استرانا بجنو نركس مبندد جرن نكشي يل قفتا كوان كلينكا جداك هما رنكبي لبوا استرانا كبشكش كد Nu kommer kurdiska barnboken från kurdiska daghemmet i Rinkeby att sjunga för oss. Varsågoda. بناوي أبين بدنگو سازی خوی چند گلابی یک پیشکشتان دکه. Och nu kommer Evin att bjuda oss på kurdisk musik. Varsågod Evin. كلمة من النجاة دفرتنا ونبرزها وبروز بالسباس. Ayşe. ننمى لهوينا
را جدا کرێما تێستا دەچەسترایەکە بۆ پێشکەشێت. Nu är det dags för kurdiska barnen från kurdiska dagliga Kristianstad. De kommer att sjunga och dansa för oss. Varsågoda. سپاس بۆ زارۆکی کورد کۆما دیلانەیە بنەفشان دەبووە دیلانێکی پێشکەشکرد. Siz kadar grubun Ertuğrul'dan son olarak yapınız. Varsågoda. Restaurang Komandan Kurdistan.
Anna-Mari Nilsson. Varsågoda.
Kurdistan kommer att bjuda oss på kurdisk musik. Varsågoda. Çok hazinem bir hava
mesajekîndin ji şeva me re hatine. Berpirsyarê Kovara Mîdya Güneşî Ewropa Helîm Can, Komela Jinên Kurdistanê, Komîta Piştgirî Dayanışma, Komela Yekdûrên Kurdistanê, Penaberên Kurd li kampê Brêkê, Komela Sponga, Oslavê jî ji Komîta Avrupayê Ligelê Kurd ra li Norwêjê, Slavê xwe ji Federasyona Kurd ra dişînin bi herkeftina Newrozê. Solidariteç Komîtê Kurd Dernayî Şîngar Hextinger den Kurdistanê Sporbandet bu Newroz li Tarkê Sovetî. Nikejî Dengel ji Cezîra Kotan û Parîzotên Kurdî, Honermendê Kurd Cûdî, çend straneke li bûne pêşkêşkir.